Assalamu alaikum YouTube kanalının görücüleri. Bugün biz 30 noyabr Jantay bazarına gelip, şu Jantay bazarının tartışmalarına görüştüldük durabız. YouTube kanalının belek жаңылыктарынан esile жаққан болса, комментарий жазып, лайк басып қойсаңыздар болады. Комментарий жазып тұрыңыздар. Қайері тура емес, қайерін тура тартып атабыз. Ошо жерлерин. Мына эки байланма канча болот бул? Акчасы 25тен. 25тен болот байламалар, мынау чоң жылкыларың сатылып кетти мынаулар. Кара керим. Буларчы? Торлар. Бул жылкылар сатылып кеткен тура. Телефонун айтып койсуң. 700 0700 57 84 84. 57 84 84. Атын ким да? Шаку деген баланыкына звонить этип, шундан бизер болот экен. Мына эки байламасы калыптыр. Мына ушу баланын жанында эле дагы байлама тайлар турат. Булар деле ошол 20 тегеректер болсо керек. Мунун ээси жок экен. Мына байлама тайлар экен. Кичинекейлери бар экен. Чоңоюп калгандар бар экен. Анын жанында эле дагы байлама тайлар экен, бул катарын бар тең. Мындай байлама тайлар. Ушуларды эле ушул бааларга туралай берсеңер болот. 20 миң, 25 миң, семиздер 25 миң деп атат. Мунда ээси жок экен. Мына семиз экен. Мына ушуну 63 деп атат. 63 жашта экен. Бааларын бирден айтып койсоңуз. Азыр мен башынан баштайм. Могу тоору канча болот? 65. 65 экен. Канча жаш мыналар? Канча жаш? 3 жаш. Бир асый болду ошондо. Алар экөө 57, те аркы 55. Ортоңкулар 57тен туугой, аркы тетиги 55. Азыр мынанын жээктегиси 55 экен бул. Моулар деле силердикиби я? Жок. Могу торлар. Кара кетчи. 60 олар 60. 70 Мына кара кет 60 деп атабы, Бул эки асый болуп калган го эмне? Атыңыз, телефонуңузду атыңызды айтып коесузбу? Если срочно келип сурап калгандар болсо чалат да. Олар 70тен башы. Олар 70тенби? Сиздин телефонду айтып коесузбу? 074. Мына Аксакалдыкы 0700 4 03 1058. 0704бү? 0704 03 03 1058. 1058. Атыңыз ким? Билет. Билет? Аты билет экен байкен. Мына Аксакалдын жылкылар ушулар экен. Ушу телефонго чала бергиле. Мына почти даяр экен абайке, Сойгонго даяр. Мына ушул. Экинчиси жакшы экен, мунун. Birinci, ikinci, üçüncü var ya. Үчөө тең эле даяр экен, Мына муусу жакшыраак экен. Муну жакшыраак экен, мунусу. Ясы. Бул да бир асыйбы? Жазгасы. Жазгасыйбы? Бир жазгасы. Жакшы да, иш ийгиликтүү болсун. Ушинтип анан силерге жиберип жиберем телефонуңа. Тияктан балдар чалып калат. Морекен канча турат мына? Канча жаш болуп калды бул? Булар 2 жашта. Олар 2 жаштанбы? Баалар канча болот булар? Мына экен. 37ге бар, 40га бар. Мынау 46га бар. Мынау өзү 37 турбайбы? Мынау чаркысы. Мына кашкан. 40га берем. Мына кашкасы 40 болуп калабы? Могу жылкылар да сеникиби? Жылкылар жанагы айтып аткан могу 63 деп аткан.
Mau kança mına öreki? Bu 68 gibi. Bul 68 be. Ha. Mına 68 ken bağısı. Andan 60 olsa 68 gibi. Ya bular kança jas? Kançası yok oğlum mına? Ekası yok oğlum mu? Yoktu 3 asıyor. 3 ası oldu bu. Ha. Baskı moyaktan. Buların tarakta tepiyor. Ha, bular da loşo bakken de ya. Ya Moğol ortada kardan. Bul kança eken? 57 gibi. 57. Mo şunu tat olmaydı. Mon yerden bir yakaydı koyun. Tatlarını saltım. Artdan görünüyor mu? Morekin 57 otasın. Ortada. Ha, mına 57. Bul kança jasken? Jasko bul ya? Jasku, bıstı. Bıstı kene. Telefonunda ayt koyuyorsun. Kafalasın. Buna yerge ayt versen ile şöhret de var demiş. Nölcet, hoş görünce bir ay veriyorum. Oşkan beri ver. Nölcet 100, He. 46, 24, 77. 0746 21 72. Atın kim? Nurlan. Nurlan degen balanın jırkılarken bular. Mına iki torpakta şu Nurlandık eken. Onda günden emetpe kılıp kene jakşı tartılır. İyi ana tartıldı. Bayağı günü topos sap kılattı, toposturga akıtta turur. Deyakta bu. Ya. Postara zakas mene bile. Mına buların eğleri çok eken. Mına boz atın 3 ası bolup kalsa gerek buldak. Mına da jastары var eken. Taylары var eken mına jerde. Buların eğleri çok eken. Azı mına da jakşınakay жылқы турат. Mau kimdiki ya? 75'ten maket var. Mau yok öten 75 be. Ha. Ya mau kança jas mau rekin? Ekası bu. Ona ekası kan? 75 dedi. Telefon aytып koysun 75 mingde atkanın. Tetki жерде жазылып турат. Тез стенадан окуп алыңызчы. Sen atın ayt koy. Atı kim mi? Ya. Ha. Bak 0777 73 28 05 dedi. Mına o 75'lik usulken telefon. Anda mına o 75 degen udalt etip kol. Janagı fizikka anан үйөт. Bak mına o Azamat degen balanıkken. Azamat degen 0707 46 19 85. Mına tayike mına olsun. Mo kimdike bu? Azamat kalk da ya. Taylarınız kança oladı? Taylar 41. Moreki mo karası bu. Yok. Ha, bular bir yaştan ötüp kaldı bu. Yok öyle. Onda birinci günlerden gelseniz o birinci günlerden tartar. Azından bir kayda bu. Ha. O yok öten 45'ten duruyor ya. Telefon atın sayt koyuş bu. 0700 79 04 53 51. 51 dedi. Kimken? Mirlan? 20. Ya. 20. Ha. Yok. Mına oşuğa telefon çalıverseniz bolotken. Bunun kança? Bunu degen 5000 kılıp berem 5,5 mı kalmay ki. Ne o? 5000 be? 5000'ge berem sizge. Ha, ona Jakşыбай 5000. kekeniz bay. Dağı tartıp koşkana kaysı. Biri jakсын көрсөт. Oson. Krasavчиктерин көргөсөйм. Oso krasavчигиң jakсы кен. Krasavчикти 5-8'ge berem da bay. Мындай тартып. Мындайынан кылчы. Бешекеге ким атың айтып кой, телефонду айтып кой. Атымбы? He. Кайрат.
Бул 5-2 экен. Кан 4төн баштаппы буларың козуларың? Козулар Кичикелер да бар экен, эле бар эми, алар эки ылдыйраак болуп атпайт экен. 4000ден канчага чейин? 4000ден 5,5-6га чейин жакшы. 5,5-6га чейин, Атыңды айтып, телефонду айтып койчу. Атым Кайрат, номерим 702 Азыркы отур Кайрат 0702 02 02 7704. 7704. Ат башынын козулары. Ат башынын козулары деп туруп. Таза жемге семирген. Ушул биринчи экинчи күндөрү же түндө сурап кала турган болсоңор ушул телефонго чалып койсоңор болот экен. Кимге? Бул кимдики мына коро? Сеники? Тартпайлы бар. Малдарыңды тартып койбойм да. Алды тартып. Ошо малды, жөнүндө силер тартпай, малдарды эле только тартып. Телефонун атын деле айтып койсоң, сага чала беришет. Моорек могу канча мына? Sen telefon verin. Я, могу. Могу коюм канча? 7,5. 7,5. Номерим жазып коюңуз байке. Атыгич. 7,800. Мына могусу 7800, 8,000. Могучу мына, могу. 6,5-дан байкем о, чоң койлор. Molar degen 6,5. 6800'tөн. 6800'төн. 8.000'e deydi çoğun var. Töt gilegen çok 40 kilogram berет. Аны ар жагынан барып сатып көрсөтсөң 8000 деп. Телефонун айтып кой. Атыңды айтып кой. 550 0550 405 405 312 312 0705 0705 87 87 20 15 20 15 атың ким? Болот. Болот деген баланыкынын короосу экен бул. Мун деген түндө кээ бирөөсү ушундай срочный мал керек болуп калганда чалып, эсили үйүңөргө алып барып койсоң үйүңөрдөн алып келет. Бияка келип бияктан кээ бирөө базардан алып кайра берет. Базар кызуу жүрүп аткан экен. Мына кою 8000 сом экен. Эң чоң кою 8000 экен. Аландар козулар 4000ден 8,5 сомго чейинкилер малдар экен. Bolcu bayke. Yok buna moğulmadan bulduk. Hani? Бул канча кетти? 6,5 кетти. Акчасын качан берем ай? Так, мына койлор сатып кеткен экен да. Ошондо телефон номеруң кандай сенин? Сен дагы сатасың, бар башкалар, Ошон телефон номеру атың айтып койсуңбу? Оптом сатат экен бул болачы. 0705 24 55 33 Ушул телефон номеру менен бул баанык оптом кетет экен. Эми ошондо канчадан канчага чейинкилер кетип атат баалары? 6'dan 6,5'a чейин. 6-дан 6,5-га чейин чоң койлор, Чоң койлор. Ошол. 35 килолuk койлор. Оптом мына койлордун баары оптом кеткен экен. Эми ушул оптом алам дегендер ушу баланын телефонуна чалат экен. Мына койлору. Мына булар сатып кеткен койлор. Мощный товарлар. Могу канча болот мына мореке акы? 7'ge. 7'ge? О канчадан канчага чейинкилер булар? Bularga 6,5'dan 7'ge. 6,5-дан 7'ge чейинкилер экен. Бул коронун ээси Şembek. Ишенбек ба өткөндө тартпак беле. Ишенбектин телефону. Канча эле? 0703 0703 21 21 18 50 18 18 53. 53 экен. Могу замыртпы? Могу улактары? Канча болот улактарың? Kulaklar 2,5'dan 3'e çeyin. 2,5-дан 3'гө чейин. Могу кичинекейин жетиң ак улаңың 2,5 болот ал. Çok oşul 2,600, 2,700. Moğul 2,5, 2,5 olur. Могу кичинекей 200пү. Эми ол сое турганга кайсысы кетет ушуну? Varlığı жақсы semizler. Семизпи? Телефонуң атын айтып койсуңбу? Сага чалып алып калышы мүмкүн улакты керек болуп калганда. Ular koylar var, cürüs koylardan var. Азыр койлор жаталы. Замирдин да бул короосунда койлор бар экен. Zamir Surslar. Урсуланын короосунда. Могул жакшыларын көрсөтүп койчу, жакшынакайларын. Ошо алдыгын, ошону көрсөтүп койчу. Ошону тартып койсуң.
Uşul kança bolup atat şunda? Şu bu 6700 kurtarmış. 6700. No'lar var. Ha bul kança? Şunlar 5300'den benim. Ha 5300'e. No'lar var 4,5, 4,5. Kozuları. 5'ten 4,5'dan 5,5 6'ga çeyin jakşı kozular var. Ahmet. 6'dan öýde olsa koylar getir. 7,5 8 minga çeyin. Telefon kança? Telefon 0703 0703 22 24 29. 22 24 29. Kimlerin atın? Ursula. Ursulan degen balan.